Kada piše o junacima svojih seoba, o srpskim oficirima koji se sele u Rusiju u 18. veku, u doba vladavine Marije Terezije, na jednom mestu nalazimo i ovo. Uvek su voleli sve što je sveto, nadzemaljsko, čudnovato, a čuda najviše. Neuhvatljivi i neponovljivi ritam rečenice najvećeg srpskog pisca, od kad se ovim jezikom govori i piše, odjekuje i u njegovom famoznom romanu o Londonu. Famoznom, jer su postojale čaršijske priče da je ovaj roman napisao da bi mu komunisti dozvolili da se vrati u Jugoslaviju. Ali čaršijske priče uvek prate velike ljude i ne mogu im ništa. Crnjanski je u toj velikoj varoši engleskoj zajedno sa ženom Vidom kao emigrant boravio gotovo 25 godina. Zlopatili su se, mučili, teško dolazili do posla, ali i temeljno upoznavali sa životom Engleske i Londona. Roman o Londonu je i poslednji roman našeg velikana. To je priča o vremenu nakon Drugog svetskog rata i o ruskom knezu Rjepninu i njegovoj ženi Nađi, koji kao emigranti žive u glavnom gradu Engleske. Kažu da je Crnjanski jednom rekao da ruska emigracija zaslužuje da bude opevana, a srpska ne. Bilo kako bilo, pored filozofske i tragične dubine, pored nenadmašnih likova Rusa, Engleza, Škota, Poljaka, pored nekoliko senzualnih priča, ovim romanom prostire se jedan ne samo melanholični, nego i tamni ton ljudskog postojanja. Knez Rjepnin, razočaran, ojađen, postiđen, istupa iz ruskih emigrantskih organizacija jer shvata suštinu kraja jednog vremena. Želi da se vrati u Rusiju. Životari u Londonu i pokušava da svoju ženu pošalje kod rodbine, u Ameriku. Kao i u drugim delima koje je napisao, i u ovom romanu postoji mnogo slojeva. Zapanjujuće je sa koliko istorijskih tančina naš pisac opisuje druge narode i njihove sisteme vrednosti i verovanja, navike, pa čak i intimne svetove, pre svega Engleze i ruske emigrante. Roman o Londonu nije knjiga svetlosti i nade, ali u njoj ipak postoji jedan segment koji bih voleo da istaknem. Kroz lik glavnog junaka vidi se jedan duševni pokušaj pomirenja dve suprotstavljene strane Rusije, crvene i bele.